lokho kulandzela kufika kwayo indlovu yemhlaba kulela live. Indlovukazi Mhlekazi isesekuleli Republic of Turkey ibonene namake mengameli wakuleli live Her Excellency Emine Erdogan. Mhlekazi ufike wamukelwa ngumake mengameli emahhovisini ebuholi baleli live khona lapha enhlokodolobha Istanbul. Indlovu yemhlaba namake mengameli babenetingxoxo tekucinisa ubuhlobo nokubuketa ukuthi bangabambisana njani emisebentini labayendako ikakhulukazi ngoba bobabili baneluthando lokunakekela sive leso lesingakhona ukutinakekela. Mhlekazi emhlabeni wonke uyatiwa ngenzima ayidlalako ekunakekeleni bantfu lesebakhulile, bamfana bendlunkulu kanye nekusekela bomake ukuthi batimele bakhonene kunakekela imindeni yabo nekusebenzisa emakhono labanawo. Mhlekazi uphindze futhi uyatiwa nangakusekela bamfana labangemamfumbatana bemaswati ukuthi bagcine ubutfophi babo. Indlovu yemhlaba iphe make mengameli tipho lekutipho letikhicitwa ekhaya eSwatini. Mhlekazi uchazele make mengameli ngemkhicito leyehlukene lekhicitwa ngesithelo semaganu. Lebe basingethe indlovu yemhlaba kulomhlangano bekungumvanenkosi Mbuyisa, umvanenkosi Lomathemba, lonxuselele eSwatini eBelgium His Excellency Sibusiso Mngomezulu kanye nendvuna yetempilo Mduduzi Mathebula. Lonxuselele eSwatini evenile Belgium His Excellency Sibusiso Mngomezulu uthi kuhlangana kwendlovu yemhlaba naye make mengameli wakulelive utawusemendela buhlobo lobukhona lesebukhonsile emkhatsini kwalamave. We would like to express our sincere gratitude to Her Majesty for finding time in her schedule to answer to the invitation of the First Lady. We see this as a sign of strengthening the already existing cooperation, but also we shouldn't forget who Her Majesty is in the whole realm and scheme of the Kingdom of Eswatini and the role that she plays in her own person. We note that Her Excellency, the First Lady, Emine Erdogan, seems to be following in the footsteps of Her Majesty. Buhlobo ke lokugcinile emkhatsini kwalamave lamabili acala ngeminyaka wa-1981. Etindzabeni kubika Pholile Maziya anasambulo Masuku eTurkey. Hulumende weNgonyama ngekusitwa tinini telive uyachubeka nekucinisekisa ukuthi kude liswati lelilamba